dobrodošli u još jedan dobro snima. Jel snima, sam da provjerim? Je snima. Dobar dan i dobrodošli, znači u 6. epizodu, ne, 5. ipak je 5. epizoda. Dobrodošli u 5. epizodu, najvjerojatnije je da je 5. epizoda. Ili je možda čak i 6. Uglavnom, dobrodošli. Taman sada kad snimamo ovu, stavlja mi se 1. epizoda. Znači, možda malo bude čak i malo više laga nego što je bilo prije, pa ispričavamo se zbog toga. Ošišaj. Znači, u prošloj epizodi smo ovako dovršavali kuću i napravili smo malenu farmu. Tako da moram biti oprezan s ovim staklom. Ovo je veoma riskantan posao. Idem ja napraviti vrata jedna. Uvijek kako možeš od ovog tamnijeg drveta pravi ovako stvari. Imamo kod ovoga gdje su vrata. Mogu je drugačije, ne mogu reći od ovoga, ne znam. Znači, kao što sam rekao, sada nam se trenutno stavlja 1. epizoda, znači u vrijeme snimanja ovoga. Evo, ovo malo vinko i ne prestaje, ali evo, nekako mi moćno ispala. Ili imaš za krevet? Još mi fali jedna ovca. Znaš šta? Ako ne možeš naći u ovcu, onda čekaj pored te što se šišu dok on njoj ne naraste. Gdje ti je ona što se šišu? Stoji pored nje dok onaj... Neka. Ako ne mogneš naći, onda daj donesi vunu, napravi nam jedan krevet i onda ti izađi, ja ću spavati dok počne da... Neće biti tako šiti, ajde. Znači, evo, stvarno ne znamo šta ćemo raditi u ovoj epizodi. Evo, čekamo Vinka trenutno da donese. Ako Vinko nađe kuću, jer se Vinko totalke izgubio. Onda izgleda da idemo u misiju potragu za Vinkom. Nema mač, stante, mora mač naprijed. Sad u kojem je smjeru on otišao. To ćemo to otkriti u sljedećoj epizodi. Zezam se. Naravno. Sad ću, znači, mjesto ovoga staviti. Vidiš li ovakvu planinu? Aha, pa evo vamo ti je kuća odmah. Okreni se. Gdje je ta kuća? Je li ovo ta planina? Možda. Prođi onda s druge strane. Sam malo. Stan da vidim time. Stanite, malo sam se zalagao. Probaj onaj sa druge strane planine. Čekaj. To su popet na planinu. Ja pa ako vidiš kuću. Onda ja ostavim u sve. Pa ću ja doći pod tebi. Špilja. Nekaj, nemoj sada dirat. Gledaj tu kolika. Evo sada idem ja u potragu za Vinkom. Da vidimo je li on iza ove planine. Sam da zatvorim vrata. A špilje. Vidim baklju neku. Aj postavi baklju dude da ja vidim svjetlo. Okolo tu da baklju postavi. Znači, epizode su 7 i 45 su najčešće. Vidim ti ovo 2 špilja, je. Garante. Evo odavde. Pa tu sam ja pogledao. Jesam.
Da sam ja neki stan popeć sada na vrh planine pa da vidim. Treba sam ponijeti blokova, ali sam zaboravila. Ne mogu stati blokovi, čekaj. Imam 3 ovoga, 3 ovoga, 3 ovoga. Ja sam moramo Vinka naći. Garant je on ovdje negdje. Ja se popijem na vrh planine pa ću tražiti. Gledat ću malo tebe gdje. Vrste. Ovo je Minecraft Pocket Edition. Da, i zaboravio sam vam reći, mi ćemo isto raditi i Hunger Games na Minecraftu. Ovdje. Znači, evo, sada ja moram pojačati malo ovo. Možda sad čak iduću... Evo vidim ovce, i to 2. Eto ih. Eto vidim ovce 2, pa ih ubij. Ajde, Balan, dođi vam, ošišaj. Ma ubij, samo ti fali jedna buna. Pa znam, ali onako si ti već otišao, tako da. Dođi svejedno. Ponji još. Popio sam se na planinu. Da vidim, pogledaj. U dolini sam ja negdje, ti gledaj ako me vidiš. Ja ubijam sada u svinju. Treba. Evo, ubit ću ja ovcu. Evo, dobio sam jednu. Ajde, dođi. Odskoči. Ne može slučajno. Imam ideju. Vamo, gledaj. Ajde ovdje. Idi ovdje ravno. Da ja vidim, jel te ja tebe vidim. Evo vam neka dolina. Di je voda, majke? Ja ću ovdje ići, pa možda te nađem. Nije s ove strane sigurno, jer vidim da ti je drugačija boja trave. Poslije ovoga izgleda da ćemo morati snimiti još jednu epizodu, jer usred smo... evo tamo kad sam to rekao. Evo Vinko, stani sada, moramo uštopati ponovno pokrenuti epizodu. Hvala na gledanju, vidimo se u sljedeću.